Mr. Mambos, Nkorwese County ya Nyamira, West Mugirango constituency. Again, tunte de gote abantu bitu ba Nyamira, ntobwate rishirika, riribwate abofisa kurwate serikali n'abananchi. Nawe ribisha sibonsi bari bagweta ase Kenya yaito kunyara kurigereri ngaki abananchi bagendererete banyara ko bakonye mechanderi baranyara ko bagutwara asa magendero. Shirike internet member yemo ekoro kuinua jamii mashinani ito bwata bobisa bakurwate serikali n'abantu bonse n'eshirika yatwaro sichusi iyo wetana n'ebinyoro tunyakuriya sabantu baito bari bacandike tunyakora nkituko batoko bakonya litukolia Jumapili eliga kale tariki 25th ntobange togoto mukutano Nyamira na ebintu togoto kuliga Nyamira because Nyamira yito yatigere magenderero naende karotwa lichi cha team ekatwe team member tukabarangeli tukaba invite banchire gocha Nyamira batnyare ko bagocha bagotegera amangana anyamira issues cheto chirito ete sababu ye shirike no kugenda saba na inchi boka banyene banyare ko bakwengage n'ababisaba abandi bari kurwate serikali so tatunya ko rangaki none serikali asebintu biwetara akora nyako bakolera igo ntoje totoke gusiri tukolia Jumapili to expected team a patron ye chame ye shirike ye APS Madam PS Mary Mudoni APS ya Public Health na then to expect ya bobisa bange kurwa serikali au bakunyara pagocha ese account ito ya Nyamira ekero to kwanda county chinde okonyora bana inchi bakoe gulibaga banyara kubudu nona asepara mebierembe nkonyorore nga ekera abana inchi bagutinena konyora bobisa bari batinezete para no baraso mukutano oli sotate abanga abantu ngote barenye para nagendrete eyuetayo na gitena kitwaro tenga mbuya sengi Nyamira ito yatigere maiga kemagendero yatobarete Nyamira naintu sotat naintu anto itu Nyamira banyara konyore opportunity be express ujasio wanesesheni ye kurigene ngakitwa nyoro obokolere kurwase serikali both at the county and the national government nyakwa engage tokora tunyakwa tugusko kuchimoto sotate anto itu Nyamira mbanya kwa bagutigara mayo egenteke nikili tukeri n'abana inchi baterirwelia Sunday ne emechandeli yonsi baroche bili batakere bakwena bicyatsi district kusina serikali elibanyale ko bafire tinga ebinde bisa ko ba improved amaisha abana bakogendera egento ko teba ba inchi baito Nyamira spero Nyamira mumanye tenga none kera bali mu bakoliku ntubantu baito Nyamira bali koliku asenje ntubatu bantu baito bakonyara bagutorerera kurwase serikali the same ne kera baskali bakoliku Nyamira ito ntubati nono mu CS kusomo PS ige kogeranga ban malaramisha ito ya magendro maybe kuru Nyamira ntuntuli gotoka ase national government kusekera abantu bande bako bageru kendi yeskurwase serikali ige ndonde utaba abantu baito Nyamira kutakera bali mbechae amauwa bali babwato bokongwa mauwa abantu bonse banyali ko babagocha tunyali kuengage n'abantu aba tukusanto besekali mpaka karororo sutadi none kero tokote bunye para yagachiru batu aboli gali nga yagaje to onye sababu nere ntwekera abantu bande buna chipali chichena nducheri gotoka tunyali ko batokweresa suningi na tukuru wega tunyali ko nkitura engage kuchimoto wega so tadi kera abantu bande bako naroko bako narobo konyi kurwase serikali abantu betu Nyamira mbako bagotumaya